bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netop iblis lena bina masa tofan ne pegat kapai ne pekenan bala tentera jeneh bekai pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perang Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yohdi Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa an Imran Bukit Tursina droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat hatsu yang jile hana jadeh tedang laju temakul heblah jinolon pegah Nabi Zulkifli aput belah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi kelimang belah Nabi Ilyas lon pegah jino 16 Yusuf belun pengutat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja nanggro Mesir 17 Syuib umur tatip sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaqub 20 hai Nabi Yunus lang perut engket 20 put jinolon pegah Nabi Isa anak Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah 7 Tun anak neyu sembahyang menancit hai bang neyu puasa karena anak amanah Tuhan hai bang benane jaga hai bang benane jaga bek bacut raya ne paroh ublang yang agam hai bang yugulam raga bek nejo cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana bek bacut raya ne paroh oblang yang inang hai bang neyu semula bek nejo sadeup kapade lang-lang sayang ilmu hana sayang ilmu hana ajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air wadeka balik anak Islam wajib jifam dum hukum nyawa perlemana dan kada hajat kita wajib katanya merenau takoh kaya pugat melasa minta ilah taboh talawa tamu gore bateng kusia betapa sadum hukum mana bajid getanya misu hayawan bek misu ban ase pungau bajid getanya misu bakai jid keruje apui dudih sedih yatim piatu
Tiada ayah, tiada beribu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Si bulan ube pren, 2 bulan ube bijih lada. Le bulan musifut, put bulan jut ke manusia. 5 bulan megrak jara kaki, 6 bulan kamerji bulan Roma. 7 bulan mau balik-balik, 8 bulan temaji kisah. Si kurung bulan di pintu arah, 10 bulan budak keluar. La ilaha illallah. Tak kenal besar akan tubuh dra. Bulan kepon pegat oleh Allah, punyok gatangan awak jara. Bulan kedua nepegat ulai, bulan yang kelega kingan jara. Bulan yang keput urat lerito di dalam tubuh Tuhan pasa. Bulan kelima darah ngan gapa, 6 bulan sah kulit ngan asa. Bulan ketujuh tulung 8 kan, bulan ke-8 habis selesa. Bulan si kurung di pintu arah, 10 bulan sah budak lahir lam nangra. Olahe gata kena ubuma, popleput ura pama menjaga, popleput ura pama doa dapu, pama paju buka dengan siara. Popleput ura badan geseum, bate geregum dalam lungkip ha. Basabah jamo pama melet-let, basabah pijer pama menjaga. O sakit gata kenangan kede, gata gepe ubat gemita. Oraya gata lom hai putih licin, gepe kawen judo gemita. Gemita judo riri yang tatem, hana gecen abeh belannya. Orang ci ke ane gesese geja amita, tapi anak korang ci bunga putih jibo. Kalamuna labdun mufidu kasetakim, wasman wafe dun summa harfun lil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun katiyu am. Bil jari wa tanwini wan nida wa al, wal musnadi lil ismi tamyizun hasal. Bitafa'al tawa'ata wa ya fa'ali, wa nuni'ak bilan nafilu yanjali. Siwahuma harfun kahal wa fi walam, filun mudhari'un yali lam kaya syam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menghancur kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhirut zaman, rahmah bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai muslimin muslimat, sampaikan solawat salam. Di langit ada matahari, syabihuka badrul laili, bal anta anwaru, wa wajhuka min ma'in malahatin yakturu. Rupamu ya Rasulullah lebih indah ban bulan terang, rupamu lama gemilang, tamsi imun cahaya bandrang. Fayazi natat dunia wa yaghayatal muna, faman zallazi fi misli wajhika yanduru. Wahai perhiasan dunia, wahai yang mekesut sampau, dan solain mesegata bandum hansadum berangso. Famawa ladat hawa min sulbi adama, wala fi jannatil khul dimislaka akharu. Dan mu'ana oleh hawa bajid gata sulbi adam, dan solain mesegata lam syuruga khul di maka.
nasibเราmalaikat wajib taturi fon Jibrail yang bawa suruh Rabbi dua Mikail perintah Allah ujun putron le Israfil sangka kalapuk mealon put Israel perintah Allah na yutung yawang so yang kahak mate bandung sare agam inang mungkar dan nakir yang sumu dalam jerat so yang kamate bandung sare gop nyan hisap rakib dan atib bandu gop nyan yang semurat pu yang tapubut gop nyan tulehana silap si kurung male hai tile arupa masam tugah di gop nyan jaga nuraka uro malam si Florizwan rupa cantik mamehan ban tugah di gop nyan jaga syurga uro malam hari condong berlalu pergi beradu ke ufuk barat pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat dosa getanya tamse ilaut jeh golem surut lain kateka dosa getanya tamse on kaye jeh golem lain kamuda anak layu bismillah kapai yang tajam pelayaran lautan raya Islam ke layu iman ke tiang ngata jemerang nang rokal baka syahadat ke kapai sembahyang ke asau pekang komoda pelayu betra rokol heblah ke talo sao sifat 20 ke labang ruda gecok terepong dengan ceremen ngeroro angin selatan daya kapai besarat bepenuh asau geta tawa nang rokal baka telah siton urung telah si urau di pawang rusa takalan pade ase gopuau tanging bak jaro tiji si rusa bek berat kaki bek berat jaro yota puo yang tantamita udep lamdonya bena dua syau prote butra ibadah bena miana menan sagayahan rugau udep getanya di dalam donya menancit mana aura duda watetawa nang rokal baka nang rokal baka sangat detat jio melintang aroh ngan laut raya nang kokal baka sangat ada jarak melintang sawah put panca indra nang kokal baka rakyat temu katau hana musidro yang rumah muka nang kokal baka rame mesaksa iruh rakyat bago iraya nang kokal baka nafsi hana puta uji hana sobela nyotan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka muhaimin ya salam ya muhaimin ya salam ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam bin nabi khairil anam bin nabi khairil anam wali ummil mu'minin taat batin nasib lupa ulun bayan yakni sifut perangai gata kepujian bandum tanyawa tamu sifut ngan sifut nyandum tersare betapa so dum sifut nyan dalam hati sata tobat ngan le syarat kena ulama tinggai maksud sekalian yang pertama yang kedua menyesai gata but yang lalu keleh janji hari wang le selama umu pernah taca dum atagop pulang mandum lake mu'ah muyuhan eta bayuyu akhirat nyan tempat terimang bulung halepah taplung barkung rante gehila ba malaikat hadarat putran firman jak kebahakenan siman nyan dalam nuraka sebab jihidilai metente di dalam salah han puta ila bala sembahyang hana oleh sebabnya hanjit han benar tapi ke yo golam mate bohate tetingai donya yo golam talo
taluk bak hugop uyup bumonyo yo mantang sinau getanya di dalam dunia bedah ja taubat salah tat getanya dile jamita gure be male jalan agama yo golom taluk bak hugop selimut putih fikir berabe hai ware kubu kai taba uru akatuha gepega jilake asau takalan kedraw tipura salok sabena